hanyuma rero tugiye kwakira umushumba. Ladies and gentlemen, ambashiwe cyane twakire umushumba. Amen, amen. Se izi meza bazanye n'iziki ni table bajya bazatwiyemeraho 10,000 mwasubiye inyuma. Umufuka wanyu uragaragaye. Amen. Kende ko turamye abasekeje kandi bamaze se ko wahinyije rimwe shi cyose kangumare fiturukumbuzi rwinshi mu mutima wanje Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi mwiza nkumbuye kuzarebana na Yesu tandukana. Ushimwe Mana kubona abasinzi bangana gutya babasha kuririmba. Hari indi ndirimbo ivuga ngo yamwene data ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko wambonye akashigikira ndeba hino urukundo ruragose. Amen. Andi ndirimbo bivuga ngo nzapfukama nsenge wenda uhindukira undebe. Aha ngo bamenye ko mutazamuzirimba se mwaba bandi mwe. Satani gubabamo abakuri level yo hejuru kabisa yarazamutse yo yarapanze. Jessica ugira indi ndirimbo nawe, indirimbo ya Jessica muzi niye? Icatarakora cyo camara imbaraga zo gushima. Amen. Kumusara wawe mwiza ni wamaha gayancunguriye igorogota twavanye imiryango ironkeye kumuga mpera Melissa nawe ari ikintu umwuka yakoza ngandiza gusa sinzi nimba arico ndi mu kuryama nkagira inzozi ko ndagira ngo confirminge nimba arizo. Ugira provisoire? Yego. Nyamara byantu nife ugira na perime cyane sinahushije kuko mwerekana nakomeje kubona utwaye mama utwaye nda ya GTAF Mompembe ko iyo mai uwo mugisha sara ubonye ko ndimugaze mukinishinda. Amen. Ako ntaraja kure nabonye babu wivugishwa none Braga ifite umutwe munini ariko ndabona itaruta nyiri umutwe. Papa uwo ni umutwe ngagenda kwicara mpizindi hako abahungu b'abakene ninde wabakanza abakobwa bari muno ntawe ufite kuko ariko banzuzana ifaranga ndavuga nyuma. Mungarishura rente mwabagabo cyangwa turamukomariza.
ari ibintu numvise uvuga babu ngo Knowless ngo ari hejuru ngo ya Debeni ngo kubera ko ngo Knowless ngo ni gute umuntu yoshakwa ngo akabyara ngo yanatwite ngo agakomeza akabahite. Gusa ushatse kumbwira ko muyoboka ariyo mpamvu yitwa manager w'ibihe byose nuko nawe atwite se? Debeni afite icubahiro ciwe ariko Knowless ni umuhanga. Knowless so aririmbye ngo hari umunsi uzagera ninde abakobwa bose ni bamwe yarimjiye komeza iyi nawe ntayazi abubu namwe ko murambesha si tuve muri akunda yenge kugutuka sha na Kristo nk'umwami n'umukiza wowe kandi ko ndakubona ubambwe Satani gusa. Biraza kubafasha kandi biraborohera. Kubera impamvu z'umwanya hari gahunda ngira y'abantu ngo basa nzanshira muri screen, hari n'iyabandi nyine ngo muzamubona ngo ukabona nta hantu bahuriye. Uyu munsi ndashaka gushiramo abantu ngo twese twaremwe ngo mu ishusho y'Imana. Siko bimeze? Kanshiremo abantu hano turebe. Siko bimeze? Papa nshiramo ifoto imwe. Urebe ukuntu abantu no n'abantu uhereye. Ndabarahiye nimba Imana isuku. Tuzorijamo turi imbago. Ngashiramo undi muntu bahuye. Bari opposite. Hano ukuntu hano antara opposite. Hari ibindi bintu muzamuvuga ngo twese ngo tugira imibiri ngo imibiri yacu ngo twaremwe n'Imana ngo nimwe. Ngashira mundi. Urebe uyu mubiri n'undi. Ngamurebe namwe yeme. Ngashaka shira mundi. Aya mavuta murazi? Bayita Carolite ngo azatukuza. Shiramo indi foto ubona bitahuye. Ako cita nawe arirabura wa. Hari abantu bazabwiriza ukabona ibintu bari kubwiriza ntibihuye n'ibyo abantu bari kumva. Kuza ukabwira umuntu ngo nguhaye imodoka urasa ubutumwa. Bwira umuntu yihana ibyaha azoje mu ijuru. No mukore kuntu muri abandi iyo ndi kubabwiriza nza numva noshiramo nko kubatuka. Zamumbabaza. Reka nshaka nk'urugero. Wowe ngwino hano papa. Wowe. Wowe. Ako none uyu mu ijambo ry'Imana yohagararira ndi. Umuntiza indi mic. Uyu none muri Bibiliya ndamushikirahe. Ako uhagararira Satani ntakibazo. Dore ngiyi Bibiliya. Ugiye kuvuga ijambo ugiye kubwiriza ugiye gusoma ijambo ubona twohura kugira ngo abantu ba Kristo bumve. Wowe jewe cyangwa ngiye oya uravuga iryo nje mpuye n'aba bantu ku buryo nyine ijambo usoma ukarisanisha naje kugira ngo abantu bumve ibyo abantu basanzwe bababwira. Reka turebe mu itangiriro uri umubanda harandi igice cya mbere umurongo wa 26 yo hatangira nihuzi swasoma. Tuge uvuze kangahe? Igice cya mbere umurongo wa 26. None kugeze mu kuva 26 ngiye. Ijambo agiye kuvuga mwumve nimba muri ndebjemo mworyumva siko gatwagiye. Umurongo wa 20 uragira uti 20 cyovuze 26. None wamusinziwe. Imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Rekeragaho none urasoma ibintu byose. Umuhungu aranyubahishije naye mfite kumutuka ariko kera anyubahishije wa kumbwiye ngo nsa n'Imana uretse rega naje nsome ibyo mwose. Jewe mu buryo bwo kugira ngo ndisome ndacitse intege je nyuma ariko guma
reka nje ndakoresha ibyo muri telefone nta kibazo. Matayo ni Matayo murebe nta kibazo. Matayo 16 kuri 23 haravuze ngo Yesu arahindukira. Ubwo nje ndi Yesu kugira ngo mbwirize. Yesu arahindukira aravuga ngo mvi ruhande Satani. Imbuga zihungu ivumbi zicara ku meza ukuye iPhone ni yiki bazana mikoro uje kwicara. None ayasinya fatawa ariko reka mbabwire ibintu biba mu mutima w'umuntu no kukanwa ntibihuye pi. Naza numva nto yafata ariko kandi mbonye impamvu abakobwa bazakundana n'abahungu babi. Kondo mva no mwita sheri. Muzamuhura n'umusaraba basha. Mwaragowe kabisa. Tugiye ku bantu basa. Kurumva papa wori kuri kuzuma. Shiramo ifoto ya mbere. Tugiye kureba abantu basa. Ushaka kwere kure nta kibazo ku bantu basa. Lemeho ya mbere. Zoom très intéressant. Uyu ni Franco. Ngiye kureba umuntu basa mumbwire urumva jende umuntu ndareba ariko namwe mushobora kwanariza mu bwenge bwanyu mukambwira n'ibizo ntibiwe siko. Okay nganshiramo umuntu basa. Barasa ariko je urumva ikintu nagendeho uyu mutipe yaba uruhugu ye bararukoreye scrub navuke muri Kongo nta congereza kiyaba ariko sankoze urumva uriya mutipe nuko afite uruhu rumeze uku ariko kandi urwa rukaba rurambutse. None uwongeye gushiraho nyuma ko arenze uriye. Okay ngakura mushira mundi. Uyu muramuzi ni Gasuku reka badushiremo umuntu bagiye gusa urumva jewe ariko ubona abonye ugiye gusa na Gasuku nabonye atari badas ahubwo ni papa ngashiramo turebe papa. Ariko umuntu yo kwizara ndahebje. Okay turekeraho ariko shira mundi papa. Uyu muramuzi ni Pirate turakorana ngashira mu ahubwo uwo nabonye basa iwe sugusa ahubwo nabonye nawe harimo amaraso kabisa ngashiramo amafaranga y'icuzi. Uyu ni wundi w'amafaranga y'icuzi ko mwe murabona atari umwana na nyina. Barasa Imana ishimwe reka tuve muri ibyo. Je narangije gukora umuhinde naze hano mumaze iminsi muvuga ngo abanyagwenya ngo tugira ububwa ngwino hano papa ntiyabonye certification ariko si yubwa nyamuneka harya ni diplome kajinduba. Okay, reka ari ibyo ndi kureba. Ndashimira Muhinde ya Adibza Boro koze no kudefanda ya defanze
ntimukatuye ngo mubone nyine ngo ibizo ni biriseri ntimukatubone nyine muvuge ngo abatipe ngo bagira ububwa nyine ibintu dukora ku ruhande biba biriseri siko ngamumpera amashi kwarashimira mu gifaransa ariko kuko akivuze ntogisubiza mwonyita les retraits reka ndeke kumuha mikoro ntimujumve ndagushimiye papa wanje je kwicara Imana igumugisha gusa muhinde urumva ko ubunyarwenya ndikaza kiburira ngo arasosaje ku mazi ku kivu yasomye kera ageze ku nkombe kwera indesho murakoze cyane Imana ibamugisha ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty Samsung T50 ni igisubizo kuri icyo kibazo tugane ubasha kugura telefone muri zo twavuze reka nkwibutsa kandi kantu ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro si ibyo gusa Samsung T50 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru